Mendang ini pe ia katokan nengut ki player football ki bayo ban Thep bun gol haga jingale kai international ka jongki. Bashpeu ude Robert Lewandowski ude player jong ka Poland. Lewandowski ulas dang banile kai international nadu usnam arhajar pra. Bar leyo ban Thep ia ka san peu gol dei hausnam arhajar khatnyau. Bar hadu ubenai match jong snem arhajar arpeu lai. Ulio ban Thep adu nyau peu prateli gi gol na ki shispa sau peu teli ki jingale kai. Bakandai ude Hussein ubade player jong kari Iraq. Ubalai sedang benele kai international nadu snem khat khandai spa nyau peu nyau hadu snem khat khandai spa khandai peu. Badliyo ban Thep adu nyau peu pra goals na ki shispa live nyau tli ki jingale kai. Bapra ude Godfrey Chitalu ubade player jong kari Zambia. Kabade gari ka bompat ju iyo rong sha ka World Cup. Godfrey ulayele kai nadu snem khat khandai spa riu peu pra adu snem khat khandai spa pra peu. Uliyo ban Thep adu nyau peu khandai goals na ki shispa khadwei tli ki jingale kai. Bahnya udeu Ali Mapkut ubadeu player jong kari United Arab Emirates kabadai kari kablayo ban rong shaka World Cup tang shisen kata house nem khat khandai spa khandai peu Ali ulas dang banile kai international dei nadu usnem arhajar khandai Ulio ban Thep hadu pra peu gol na ki shispa khandai tali ki jingle kai Banreu udeu Florence Puskas ubade player bayale kai nagari Spain bat Hungary. Ulas dang banile kai international dei nadu usnem khat khandai spa sau peu san hadu usnem khat khandai spa riu peu ar. Ulio ban Thep hadu pra peu sau goals na ki pra peu khandai tli ki jingile kai. Basan ude Sunil Chetri ubade player jong kari India ka bompat ju rung World Cup hadu menta. Sunil Chetri ulas dang banile kai international nadu usnem arhajar san. Badadin si peu snem ula kenjo syaka san peu gol kata usnem arhajar khatsan. Bad hadu mentau snem arhajar arpeu lai umrai match Sunil Chetri ula yo ban Thep pra peu san gol na ki shispa lai peu lai teli ki jingle kai. Basau de Mokhtar Dahari ubade player jong ka Malaysia. Kabadai kari ka bompat ju rung World Cup hadu menta. Udahari ulas dang banile kai international dei nadu snem khat khandai spa nyau peu ar hadu snem khat khandai spa pra peu san. Bat loyo ban Thep adu pra kundai goals na ki shispa sau peu ar tli ki jingle kai. Ubadon haga gerdan gabalai ude Lionel Messi. Player jong kari Argentina. Ubalayara ban penjob World Cup ia kari Argentina husnem arhajar arpeu ar. Messi ulas dang menile kai international dei nadu usnem arhajar san. Badla kenjo syaka shispa gol dei husnem arhajar arpeu lai. Bad hadu umnai match jong snem arhajar arpeu lai Messi ulayo ban Thep hadu shispa ar goal na ki shispa nyau peu ar teli jingle kai. Ubadon haga kerdan ke baar udeu Ali Dai. Ubadeu player jong kari Iran. Ali ulas dang menile kai international dei nadu usnem khat khandai spa khandai peu lai. Hadu usnem arhajar nriu. Badu deu player football banengkong ban kenjo syaka shispa gol haga jingle kai international. Ali ulayo ban Thep adu shispa khandai gol na ki shispa sau peu prateli ki jingle kai. Ubanengkong uday Cristiano Ronaldo ubaday player jong kari Portugal. Ronaldo las dang banile kai international dei nadu usnem arhajar lai. Baduday player uba ar ban kenjo syaka shispa gol. Ula penkenya ka record jong Ali ubabat ya ka kertum player bebuntam ban yo Thep gol. Badhadu benai match jong snem arhajar arpeu lai Cristiano Ronaldo leyo ban Thep hadu shispa arpeu ar goals na ki shispa khandai peu prat li jingle kai.